and more many fifty one on the side, you know, who for me, I'm good now, if you sit down. If you say, yeah, the blog papa this is meant to according. Some ya wota, unu wonder. There are a lot of estate, ukota and jenenzu eminuato, ukota and jetna and more airprugu. At the yejina, ever said, and yammer cotote and modini boom at the mass wota, and when you yamsha and winsha, ebeya. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and blog factory. After Subium. Ebia wa manone o Ghana open prota to prota dey prota eni achi prota ni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twache oni nyina asase kakraka ni nyina eda take ya take Kumasi tech heya, tech area heya ane wo. Brania mo bia bon so da form. Afi so. What a brought ni bi. O amanane. Wotimi mesi fienzi so sanse. Woni obi a wogini di. Wodi skama busuafo no mbodi. Enamfo power. Wo fa mi gina ma wo se. Bra home estate and block factory. Hwe, your company no. On company kase ya. Ana hwe on workers no. No bia bo adwuma no. Ubanama ya orders of a mepe 20,000 of blocks. Ya calculating the home boama. Utu ato accounts me. Ni a show 2 weeks, 1 week, 1 month. It depended orders on your work. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better our blog no. Yet ni na go casting, yet ya fugu proton so. Afi wa po bi a wo gidi di say. O me we say guso keke. Na ya hu video di a kire. Afi won say indeed, wo do ho abokupa. In fact, so you travel on the Busu near the corner of Gia, it meets natural time plan. Ya says if you type, I open the amount. Because and then the papa and one now. Near no one ye. Who you to my baby, who pay few more and high at the end of Juma, who did be a hospital, who they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate of block factory. So, if a month fear if who fear you person for former high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount. Na bibia kotote di ama open dan high singing room self contained dobro the time bia open bia na be see your home estate for so you be do any and we would have because we are from home so we believe home brefie na bra be do any brefie be bosses brefie be transas brefie e behind dan na wo be yehia the number le gu ase no krase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ijama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini bom e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba homo Papa Joe, I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. You would D4 and you would D4. Would D4 na ya boy you for bada what is a war for Lumba, Metabo Lidino or no? And then maybe more quote no numa sem simape. Now who say, Upe baby pa, Upe D4 be the one akobata noa. You were D4 mu ahodo. Minimo how could how or shabo down for her and they have how be hunina, Moborofo, only be a banabasa swans. And it is some woman say, oh, Yalena na catch ya, or no more baby, I'll better. Na amodiani edi kozisa wo ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyamensa woni so niam a wo ye buradwene entiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko ediji se be wo mrisa bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia de to so mienu na wo ye no 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra your family na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka wisia mobro wafo oli ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se
Obama na say one ka say mu problem na be dey e be solve jidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey owo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sesia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me so wo de beda enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira ko ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kra me yebɔne am hia no kra. Boa me na ye nka no kra wo man mu. Offa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai offa dwe ho sɛn. Jade ato kwabena. Asabi wanya respect bi ama na o kan fon kire no etim beto yakunadu no nso agi the same fon say Ghana politics football awurade nsanim tina da bi am ka twem say mo ni asofo na chi de ani abeku anti prophecy no wonyi wonwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so ye ka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na ebe ye dede asama ya mama che ene e fiada oboade ne de ache minu wama moja edi ofusane ewo yemu a na ye de papa na seda ye de be ma no sanse abrenyina oye na nadoye ewo ho emayeda minim se gide ni bi agimesi se amen if you say enya hoden enye sika enye dimbi cry enye bibia na emum no eye nada roma medini Diane eduhene if sabreya ekosi se na wotwe ebebodie ene yentina insama etwade ncheche ewo social media no so no ye betu bi apeto so ama won so wo hu de ekoso Ghana wiase afa na nyina yesinkete ye de anopa morning show different way captain ban no ye de aboyensa ena ye de ebrewo abedwafo nyina ayekrado ansana mema wono akwaba no mabenka wo say you streaming live ewo Facebook Koowaa TV GH ye live ewo YouTube Koowaa TV Samdakus initiative Samdakus TV eho nyina no ye live ewo ho enti se wo hwe ya na wajebre na wa share edi amaye obe comment via the comment section ewo ho ewo Facebook na fe wunya subscribe to your channel ya na wa subscribe na say it's na sibia all our live programs and as your programs nyina no also ubenya wo chefa anopai ma yanfast the PSA e ma ya boafo abri piara wono mo eso yasene e ma ye di Koowaa dwumadie ebrem as the PSA enkoma odi4 na na ye boa e wo japekrom papa say odi shebia na adwene mo kano odi shebia no mo abasa sebia son e mobrawa enyanka ekrafo wono mo nyina no papa say fa wono beda no e wo japekrom na obedidi amom bi edi bamo matade ahye bamo baby ada we sansa wo yade e de eguso orofo ompe we e de e na ope the numbers no e na eguso no so fa na frɛ no emu abia ese fata se wo so de domo no wo de bedomo ama won so akoma etimi ato yem baby abuto obi a wontimi enkoja pekum no baba so frɛ na obetutu anamo na wa ba ho baby a krobia so why ready to come and support you. Orofo anopai okra emu sekire na ye di Koowaa dwumadie ebrel. As I say enkoma home estate and block factory opedan arenti opedan ato anafie ato open blocks EDC odan opa sase bibia fakodan home estate and block factory wonum ebe yomwa wonum se bebi omon sase no na e kama enti wutobia obeda adana ho enya afi na obeda na wadwene se sebi enya ado ensobi ebeto ayirufie ana se ase wo japade debi home estate and block factory baby omon sase no very nice baby obi answer very nice beautiful location which is so fantastic and you know so ma home atro for no ombebo
open blocks a do be ano one bebo sanso ne fi e na opa to a ompe how ompe mesin for bru ha biana ofre wo mo a ombe ma obi amo ato sanso e na make house person or renting so when you get to them they will help you to find a very beautiful apartment also over them nama okra any achi anope one so ekrayimu ene di dwumedi ebrew omo kuma se atinga junction one money kuma TV ena ewo dan ba kom enti kusi wo mo ahomatrofo no na wo mo en support anope ya we na bafo omo TV omo sike twitwidi e de asoyasne emedical dwumedi ebrew asana mema bedwafo akwaba no I want to motivate you so quick and as so quickly na fe no mama makwaba nya boera in seminum and I want to talk to you about discipline saying na we see if a discipline obi ono ma sebie so sebie nyaado oni discipline abusua no sebie so etimi atete no wo just discipline bia wo so mo de man no wo mo de ama no but ono ankasa any self discipline enti obi abonten a any no man say basa kasana basa dressing basa just bibia oye no basa only discipline adwuma ni mu look at the way I behave only self discipline one here abeka say sebio o ma me ne o papa entimi antiti ni ya na but yatete no but ono ankasa he or she has grown not to discipline him or herself enti jobe bia no enye papa awade ni discipline any or you need to be disciplined ho na sebie so sebie nyaado for money mo it's be discipline ma akraye bone kra ontimi nka because only discipline to tia ne bakra na ne boafu mpacha what am I say and I don't pay the person make catch on say look for discipline if you don't have one and discipline yourself so that you can actually discipline others say one discipline one obeda be discipline me Adia you can't say it because you yourself now you don't have discipline. Adia fin who say you fin. Adia nyefe who say nyefe. Bibia who say oh we there enye bibia. Mpachot man say way back in school na mo adam fobi. Sebi son sebi enyado. Na ne ho fe pa. Very beautiful lady. Then so discipline no only any say. O shata adia sebi son sebi enyado. Undergarment of Besha was also with the session ideas. Ubi enti aye fi se poto no dia she sebie so me bra se poto oyi the same kwa na hu a just say anha obefi that when am say onia na dia na undergarment e ya na ho na ye fi sa o bra say aye fi do how much o mo pa che me but I want to use this as an example the kind of say shata that we had you have say be mo na so in case what a shawata ideas what said you feel so and you've gone to, let's say, excuse my language, I beg you, your boyfriend, your fiancé, and then the fiancé there, then I'm not shower a quarter crab, but where do you what wrong? You want to relax for a while. Now for very wrong, a shattered then as special point. And I beg of you, discipline yourself all round. BBM, and of course, if you answer so, if you they are respectful. We dress in pride, you must be respectful. Okasa, you will be respectful. People will say, this man is disciplined. This man is so great. This boy is so great. I don't shout. Take a car with the abroad. Also, what do you do? So that discipline will be yours. Trust me, your life is beautiful. Bishop Akaba. Yeah, cool. Awurade ayade odi nenso ache da mekoso adanase anza homi okura ye nyesa ne nipa hwere no ka obi nko nanka wafiase ka obi nko nanka wowu ka obi nko nanka wadwuma afiri nsa obo ade atumbo wa brani abrani na oda so hu na de kyen na wa ma wonsa so akase awurade ayade yeso ya no pay obi asole sa ne first thing so far ne phone wo heso but man can't do to do say ayade it's not as a more of a media. No, my calm will be as a impony and will be no, and I didn't be sharing a son of body and go on fine check. Mikiana name Mukase, I said, I don't know. I want to put again empty as yes. I mean, she don't want to be our cause we do
wana efre wana da bia wo kire on adwene awurade nhyia saafo nya Facebook fo mo share nso awurade enye omo kase dwumade ne dɔɔso ne nipa nyinaa ne timi ye ne saa ede ma afoforo eso mo ye ma ye de a edo ma se kwa sonko so Ebenezer da ko ya dom ne so fu chief hwe awurade nhyia no Kofi Job international contractor o abroche sisi abato o Facebook a o hwe die awurade nyankopon o nhyia no Mr. Yebo Abrako ku America nyame nhyia saafo ni nyinaa seda omoje mre discipline wa se mi na mde kakra be ka ho awurade asem se so obi ntimi hwe ne fie ya se ni kro ntimi hwe Kristo asafo so e kasa ahweyie a nipa otimi ya ahweyie una wo discipline ahweyie wo adidie mu ahweyie wo kasa mu ahweyie wo ahosiesie mu ahweyie wo namfofa mu ahweyie no so e wo adwuma mu to nipa bi a wo ya ahweyie nipa bi abewura bi a no de ahweyie ko eza ahweyie ko ho a ena ma nipa ase du hia on daadaa wa abrabom no on betimi abu on betimi a respect obi kasa nti oni respect ono ehunu ne ho se nipa bu no ama atam bi obebie na no obekasa no bonza afoforo kasa na nti sei pa na ote na nso hu na bokko saa obi su nipa mu no obi entete ya onyaye ewo fie ana ono ane de nso a okura dada ode nam ama oni respect obi ko school said ye wotie nti no school ho yenka ne ho asempa obi ko sua adwuma said ye wotie nti oni adwuma mu a yenka ne ho asempa ho a wanti asempa obi nso so sabita fracha awariye mu said ye ne sutie ne ban tie won tade hyemu kon ofa so no na aduane wo wie kura wadi die wie kon ofa so akoro nchansi mu utimu se oni discipline nti no to a na be ma ne pese wo mfa na chi ana oba ne pese wo mfa na chi because entete yenye obi di ni titu obi boso a sabita fracha mfa ma be fa ne hu na kura manipa kon no so da ne kuku mu because oni discipline we nyina wo de be ko sabi atemu mu no a check wo ho ne wo hunu se me de ne de ha nenam nti mesre osoro na me asoma ye ho adwuma na mafiri mu a nka beboa because obi di onima ho ni die pa ato nim se de si relate to afoforo obi nim se de si relate to afoforo pa onima ho ni die obi nim se de si kasa pa na didie kura anya akono muso wesa na no a wa woto a so nsa dam bia obeyi nsa ahohoro se wa men so na wo men ko na no wesa kura no ensem fata ni nyina ka discipline ho ase ukura ubehunu se de besi aya niama ama na sa fata awurade nhyira ane asema ade baaye na obi otifie bia so mfamu ababi na ade a wotosini wo mu no omfa mo ne ntuma na mgidi se sie hunu na sa ne akorete ye ho a eda bi be baaye ka wona ye discipline ye de ye befra awurade nhyira My darling, Akwaba. Correct, and I say about for Facebook, I'll cheat you as soon as you do discipline, you will be free. Because you probably said you're any share the soul free and your mouth also. Not any mind. This is said you better say to your business. It's only your be done and do one thing. Because as soon as you do what you share, them are many as soon as you do what you share. Many assumptions. It's a best as a baby. I will it's and then you are done a big energy. Times so be a you slowly pie, you be our discipline. So you discipline in a pursue. Yeah, you discipline in a pursue because in so would a baby, I know shall be a look at it. So baby, a month forced to say as soon as you be only on penny numbers. Ndi ompeni bi abaso ompeni bi correct baby a wonem dia se wo adwuma asori baby a ewura asori mkura you have to be disciplined many penny na hu suban pay wo ya body because say the pande ya pa se obeni study tina wo twi ye di ja efo nya say be disciplined e wa de bi a wo ye no so be sure. Of course, you have to be disciplined wherever that you are, not undisciplined discipline. So I say, and you know, and you have to be disciplined. What I say, every day, on count, say, obey and stuff. Of course, we're live on Facebook, Koowaa TV, GH live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and obey main fast the
Chinchinche Enfema CJ Fashions Kumasi Amekom Algebre Eshamatade was for all your local fabric clothing Koho Obepam Ediama Ope very beautiful Jarabia like what I'm wearing Obe Ediama very beautiful fabric now also okra any etimiaji all events all locations cause CJ Fashions obeso so adwuma so na cause CJ Fashions obema 3 years duration course na say what it amo abeye fashion designer papa me ba cho kroma die no one compares to him. He is the best. Amekom Ashfm Junction and a billboard no AC opposite Odani Sports enter for papa. Lens wrap and a Vanyon Pub 0268 5021 CJ Fashions the number no call him now. I don't pay rock someone. Thank you for my outfit. Well, straight away, you acquire a first story swap. Na yenim say be a son say be a yato. If you are snagger, eba bonte, ebe can say, chama won't to me say be a son, and no editi, na impo, or neno edana, or you from ebe deja, or Ghana ha, a man for edge and senior basa, and I'm so, Emma lawyer Morris Ampo, eba bonte because. Now, if you are this Sebio, say chairman won't to me cry say, or poba afar. Sebio aside ne yere no mo am na wo e na obefa when munyam kra woni bi discipline woni bi wa wo dinye krom a wa wo bie wano aga na apani be na woni na tem no odo wo be ye den na we enam so e ma efie mu na ya osiku o se hey me e na Sebio jama wontumi ene me ada na wo Morris ampa ba be ka se one me enda ye dia ade be ma me ho asan e ye duabo enam so ma ne kofa snaps any nkosia ebubo fom eburu nua de mu de ne edigu eye Morris Ampao any chairman wontumi eso anso ha ade akyen na ehu sababa we atna se ka mu se bus mu straight to no gogbo utimu se ho de yes wudu ho de any straight away na ansakra no ento so bi du kuja eye yana na mabusuma wo mo ho de na se ekwa na wo ko enti ebeto odwa se wakọ ho no akra gina eye no ngokpo eye sambo no twitwa ede betu social media mo bia hu se you ababa wa nani abre o se justice na o hwehwe ene ya da sorry ya chief of nongokpo aba abontene o di expose kese pa aba o se if you ashwas nigga e ma nongokpo bia o munya hwe emfa ma no wo mokura atene warning so on hwe e na kire se wa mobo nongokpo din anase wonje nyo Istanbul ho anyi bibi me no mienu eni ho ntia sika akum ye gene kwakwa no enkoti chief of nongokpo na yemra with his attitude or behavior we don't tolerate it. All right. But then in your statement, as it reads, indeed she came to the shrine to seek justice for whatever case she brought, which you did not state. You didn't even want to mention the names in it. So that is to confirm that indeed she came. But your problem is with the circulation on social media, which shouldn't have been done, right? Yeah. So what would your word be to people subsequently, those who wish to visit the shrine and have this notion of posting whatever ensued there on social media? Yeah, my sister, as I'm speaking to you now, I have a headache now, which the shrine started 2 people yesterday, so people are on me. So I'm afraid of what the Schwarzenegger is doing. It can affect her too, because when she visited Nogobo, there's nothing to be done to her because the case she brought, she has been sent back to see the chief of where the Untumi also is. Because we did our case in 2 parts of the cases. Some you can summons, and then we invited whoever you're having a case with. You meet the person here with us so that we ask a question. Mm-hmm. It's one part. The second part, we can allow you to talk to the shrine if your case is true. But here is the case when the nigga came here, she don't even do it. Okay, so the process has not been. Nothing has been done. She came, but that has been not to her. Because we have asked her to go back to go and see the chief where the person is taking the case on to see the chief where the person is. So in Kumasi, where the in Kumasi. Because this our summers in the shrine here, before we do it, we see the chief or assemblyman.
Okay. So without hearing from the chief, we cannot do anything for you, because when this Okay, so the process has not been nothing has been that has been done. She came, but that has worked with his attitude or behavior. We don't tolerate it. all right. But then in your statement, as it reads, indeed she came to the shrine to seek justice for whatever case she brought, which you do not state. You didn't even want to mention the names in it. So that is to confirm that indeed she came. But your problem is with the circulation on social media, which shouldn't have been done, right? Yeah. So what would your word be to people subsequently, those who wish to visit the shrine and have this notion of posting whatever ensued there on social media? Yeah, my sister, as I'm speaking to you now, I have a headache now, which the shrine started 2 people yesterday, so people are on me. So I'm afraid of what the Schwarzenegger is doing. It can affect her too, because when she visited Nogobo, there's nothing to be done to her, because the case she brought, she has been sent back to see the chief of where the Untumi also is, because we did our case in 2 parts of the cases. Some you can summons, and then we invited whoever you're having a case with. You meet the person here with us so that we ask a question. Mm-hmm. It's one part. The second part, we can allow you to talk to the shrine if your case is true. But here is the case when the nigga came here. If you are Schwarzenegger and Wakopie no go by just say Oba no be who a chief of I think Kumasi and Sana won't be to me abwana or one because the behavior and the intolerance ewo no bo Bishop. Diane anum to 44 pa mu onum bi. Si asase a yetisue e kurukuruwa. Ko besi na chia bribia ntu ye bibia ya depa. O dwuna pa. Na afia ko yi. Na ne papa mu no o meka asantefo ni twa asira. Senka waba. Ye suma wi. Ka ade ahokeka ebeba be hu opemtu otumpo se tu. Ade abetuna ni na ntumi agege me nka me kokuno me kopura no. Ko yase memfo ani die mma ho. Na wanso fo anu tumbi ehunu sa asem no so pe justice na nko. Ontiminti eze watu kwan kura oba ya am say ye ka kire na no bu ni kete watu kwan ko fe jira dane a emfa na ko betena si din yes aso akwo twitwa picture na betre na nko adanti o man da option no ntimi ni so na odi adwane de nani wu akotena ba bia na sabita fa da bia me kan media ne de me se woto no wanhwe ya ho obi be mo ye nipa bone ni abodua na mo obi ahu se ye no kure ne wo ka no oni fo ba bia na fa kire nwa na akoda ne oye smart ntino bozo aye da twitwa samboard no oga se wako komiam so na nko adane na wabetena ni tiri so atoko ye na sabita frache no kogo mpanyimfo o madwene mu dawo nim ne omoye no momfa nananom som so ni agro mu nanim tie ntino on hyehyɛ ye ni process a wafam so se ni pa we etikumase ete Ghana ete asase su fura sante timidi atema ne sa sante mpanyimfo nya ye nka ne oko obi kro won process e ho ohun mmara ene sabe sabe omusi di omo ne amani ho e ka bibi kire ye mpanimfo asabe omotwa asantema ho ahia ye mpanimfo omo wo Ghana sabe aha krodua yimu especially in Ghana ni kumase se wade ye bia wa ayeye no na ye wa no aye no pogofo nsuo a ye di bodua no keke on branded da ho we do timbe di ahemfo atem no afa ne ho adi ashna ne keke ne ho abosom no hwe branded no mo de ato ho wo bu akora ntim gobu anim ti anko ese se wuntimi nko ye bibia na da ntase no ke fia de odi akonto no gbogbo nko am watu kwan ene anto abeka ho de agire to nwura mu enso so he da be so anto a ema obi a wakwa anto a je enso okwa hyehyɛ be ene wafa no ho adi a wokɔ no se nyame gya wade no wamfa ni die wamfa hyehyɛ ya anto ho ade ne yira nipa mu ade no ena obo anto adi na obi ka kasafia kyerɛ because nsukasi a sabita fracha asante nim ewiase nyina suro ni din na enso branding papa bi a yempe man ni ntino obi atimi ka ne opɛ no afa no wadi we Antoine no bobo we ne awaye otima ma afie tukrom ha ba force ahatena nya ne de watukɔ na yeni bibia ka kyerɛ mpanimfo sɛ da ye bo wonkɔkɔ
oba de na di jam da bi obebusa mo ho asem di se na mo ntuma anya bibi pa bi amfa support amfa ni monyam emu oduru bi anta agyira gofo na ye omo de no eduru obebusa se ne ye di jawo no wo ye ne dai no onya na konta pabu ye be sempanimfo bi se mo nko abone mo famfiri me so komo anya ne yetene nyame na atu afiaswas ne ga ka no omra bonten no meka se no kpogbofo no se munu no moka pani no beka so mesene kwase no hwe ne yebeto no se ne ya men free hatu ne nkoko ne be wi akire no uba ye den na o yonko no de watu ani wo na o yonko no sam no de watu ani wo ma wie 25 wo free pro 25 o free hatu kokon Ghana fo mudia munnim ntia se wan ne me nanam so no obi ne wada kora nkekose hwan wo ko kra obi ukonya wani je no wana afre no uko ya adawie no otamis kama wana man bidie nti na be ka je nya ne dai ene wo free hatu kokon ye ene wo se ebe wi ase no ebe wie wani wuo ya ne nya ye no be mu wani ewu ho ene chama ya di nkunimu so wi wo so wan wi wo onu watu yi otikuro nim esi kuro ne sonso anhwa wo nkom so okwa no wasaba kuro ne so anhwa o so be na ajo so say strategy aya se nya na jo bless mu de ne nam so yen kan ya dream fees ono abesi ntiri so oba no ama no ho be 2 weeks bo so afere obe fa asem fufuru no odi atem na Ghana fo ya asa akwaje na tum afiade no wogimi saa no wogimi obi antimi se kire ne nka we nkire no na mani ajama no kpogbofo Awurade Nyankopɔn nhyira omo se omotima kuro mu die mu no mo pe attention ya ye good justice Awurade Nyankopɔn nhyira omo baabi ankatra oba ye picture keke na epia bontino on o mabe omo kuro signboard na epia bontino omo me yahunu se afia ne ba ye nya bibi hu bia na obayeyo ade na oba be ye kura ya soma ne se onkonko ye se ko attitude we dey afamisa say does it mean say yana na no munyina no wo mo ye baako enya se uduru hwa na aka se yenyi we ma wa ya ya ma dabi ena da bia metena aka se yeso utirimu pefe ntram wonku nipa ne de obekọ akọ hyehyẹ no musu di asem de omudi no musu akoma ne mu ye fitaa omudi no mu se sabita fracha o wa adwempa ne nipa na na ese wa omo ntwema no ti no msi bi o ya be mo akọ fa nipa koraba no nso meka de ne nhwe no umienu ne odifo ebi o se be mo akasa akira de ne no na akọ kasa kire no mo ayo mo hwehwe mu na adifo a na aboa ba otiri so o mo kasa ono amuzu odidi agora ebetima afa ono ane so sa ti mesre no gbogbo mpanyimfo o mwaya de so mo mushina bungu ni tiri so mame yenya na ye de ya yenya ya sise gua de ya bre no ti so mo se tie ye baka o mo mushina bungu ni tiri so mayen na o mo mo ni tiri so kakra no no awo hunu se wiase na ye mienu da bi on de wa ye yivo se menkum obi a mempra obi a ma obi anya asem onye oke na asem nko no ane so no tena se fa ya oni mu wi a o hunu se ne odwene ma obi no saa na nka nipa koro bekum ese ye ne ya de obawi ase biema na asese bita frache oti ase no nya ho ode ne biema wasua nyansa fi wo se de besi treat nipa ti no kpogofo ombe ha nka mtoshna ko che omo anka omo pe bibi de ye ebo Ghana ko Ghana mpanifo ya nkasa ya mpanifo ya no mo kumase ne nka ne de ka me ya se bita frache fia particular no ho no mo ya tomu amutimi nkasa me pa cho Ghana ha fa osusu se sababa o yesuo na and I said, Obiantimi Kanasama, we have elders, we have chiefs, we have, your MPs, any ajadia. Odi sekuku danfu in our tip. No Obiantimi Karen channel. Diana, why? Or more money abem in Suruno. No more abem could to me, I hold on Suruno. They are harmful politicians, they fear her. But we, the citizens, the Timon, we don't fear her. Why? I don't know, Mushuno. The problem is one, Mama baby, I 2, on such a num. If you have a study, this one such will be a number pana pumpum. To come over 2 minutes or meeting dinner from Rapaso. And so, on one side, good in a num to Monsieur Bona Pampama, and what a beginning would to be the AC. And to be assessed, and yet, young was a small better career. The bay then one with such amount to meet my cassette here. Goni me o itambia onya asem na so obekana se odo ho ba ho ezo ko anu tum asabita fracture so no obi ani asem ni secret bia na obi di nsemu na wo ka che na wo ka do ho ba oye de suru etizo obi se kafe na so ofri so ni ni asem bia bi ne ayi ga guchi oje de me ga guchi ho ahwani
nyone agrada de esi ai se Tracy nso be kan ayi Gloria kan nso be kan bi kire Tracy opa ye fem onzo ava nko no odi Kennedy mu atama na nso saga no ho a de sister yentimi Tracy secret bi o di so obi ni obi adi secret o kan unsuro eti amami ayi agrada e be kan kafia mfisa hwi ni hwi me kan afi otimi baabi wa ama but there's blessing ko akoka afi no on ye wa kire bi go nim so onya bibi kura di so no obi to na sesabu ni no wo ada na tumi kura wa untimi improve nchenze tumi no dia na yo hene na otumi no otumi kagasa fima ni tia na ato na ahwe ne dia na cheze bibi sha underground ye bie carpet so na ye behu na se ne ye mpe ti na ma ne kwanya wo gimie no ye timamfu ezo ye tuwe sabe obi ni afia na ada obi ni ebosi afia hoda obi adamfo nye oni afia di zo na semba na so ye ka ye mfa ho ba ye so ye ka nko ba bia bi ko tumi ni ye ho ebire nso so akodjonjon ne ma bi o mene no anenam dubeda akoka ye nyina papa ne samdakus odi ase ntokwa ba onya frɛ de ma he yo beka bi nso so ne so oso ne obeka bi jan ne bojo na obeja ya nye sa ne beba sa ne besie go bia mu firi ba no tama na otesoro na aka so wo kokodu atam de agini di wunim ne dada we nkoso so ne so kama panyi die man na wa ye ne because bibi wo ewom empratwe basa ewom enuro basa ewom dizawo pritumi ne ba bia akora no koshia ne ho e no no ahunu ono mpetumi bia ntubetuma kan o kan obekere bia ono obekoshia ye sanso half nsu wo mti no mtimi kan asem omo omo ne na ye ne na hia duro so omo omo ne hia duro so saa na titie je bi ni so hiti wasi kwan so nim kombo odim di kekon ndi so ko hoye no okoto sabeta fracture ohini bia o mantamu bia e na okoto ho afi o ko ojimi abetuma kan betro bia ono nyina firi ba enti saa ne kan ho adaman ne kan ho e no sabi nkuntuna se nyuma bi o mom na ya mo ma opende ma mpanyimfo bi nti wo pem ni ba no nti sabeta fracture wo ye boni aye de koka ti o msu no mo ban ne ne esoso ona daye ama sabi ababa atmatena mema nyina so aye kunku afia timika no wo Ghana aso di president pen no RS na sabi mampanyini dada akofo kura no ne afia ye obeye dabi ye de Ghana ntumi ahye no sa wako all angles for ayini nyina pillars ni nyina no wa hodu panya wonim se uwura ha pillar we betimabu uwura ha pillar we betimati aton ono kura so da bia sabita fracture tin himu din twen so mo bobra aboa o man no emechia no wontu omfo na wei ntidi na hyase tinu ana mbubozu ibia ni wobiem na emena ne beso na me be oko mdakoro pe obetia ho kasa keke obonze wa atoba ha na afi oni ba bia afa biom ani se na odi atukwan asasi da ho kakra kanso unkom ti tomre bi yeso panyini bi su due matemante ebi su mfiu da wa ahemfuni panfo bi omu mfiu omo hwa duom na nke ne ya yese bra be hu ohini na timi tutu anamo efo pim so ze papa fe de manya asem de azise ya na wa kira wo se wo dwene chen wo firifie mu chen no no na di uso o na abahunu ti no de adane akonto ontimi ma asari nka ahemfo wonche bi bejojo na me akora nka mtiza wo ba no mahunu kunsunyene me pen number afre no se papa so platform ni odan de akwatenam bi no so wo tren sa fato ho fatu ati ahemfo dodo za na ya woro usu bie wa no kasa yie mfa ti nkyira ya de no ma yo se toy no ayesin gina wo firi mu fia o kapani bi asema you think twice na me sha no gogofo de ma firi o mo papa misle mi kro man to afo mo mfa branding kan suo ne ho mo ma branding kase bi emena nsuo ne ho no obi be kan asema na ofa no odi no okọ mesre na yekuo na animu mra nyam na antoa pa sade nsuo ya me anya din so antoa kra anya fe ya kwan kra anya e kwan kra fa so kwa antoa tan na so gakro ma de obo antoa obi akura suru e living legends ye wodini ye ka asante eniema e wodini eniema ye star wa asante a first three antoa ntimi nyini film asante ni antoa Ghana kura no ye ka niema ahete pa ne ye ba na bosom side nsuo antoa ntimi nyini film kura antoa ntimi film na nyama ya film enso ni anyama ya ma antoa anya dini nyina ko hwe kuro nim utwam na bontene so azanya antoa ni nie nti obi be kwa ya be kasa abosonsom ye nkwase asem ko sika ye nya nyina no mutim fansiesie kuro no na ye sensuo no be da wonti na ama kuro na dija saa
yo kuro bi nsuo nam sabi nsuo dam ni dini on heteye zo wuro kuro environment wa hunu se baby anano na obo odi se ho afei e wo kumase ya afro nsuo be na da ho asabi tafrache e wo dini e ta antoa nsuo ni ohene na makuro na ye timisira bi kuro mfo mo kram kan bi ni amafie no because o tu obi sa di ni kuro no go dranto no onu e ndia na ofire ne next word obeka no no e kuro yi mu di abodi agidi dani dua nyina mu ziezie kuro o ko no pogo keke no ye ntwa sambo na hebe biesi ye gu asphalt kama ne sipa ho kama udranto akwa sambo no kwa ko no se nsuni da ade Erade ehwe mobo na de we bia no also no sebie so fa adwona so ho because one hwe ya obekọ na wapem na afi wintimi ma wachi sebie so so he video ya that's exactly what is happening to Koowaa Show Snega yes is bra na bi hu asante na obi hu ohene wa asante a sa ha na chema wintimi wo to ba na obi hu ni bi ansa na de ombe no omotimi abo so di ya temsi ade achinya la fere na ade atukwan no Mami, me, mami komenim. Let me show me what. That's I'm komenim. Yo, why India? I'm ready. All right, second story making headlines on today's Koowaa Show, and it said, National Cathedral, and some enya there, ekwakwada. And now you see, or change you, and now we the blows for you, or change we are for blows and co, and that's just it. And once I'm not being the judge, and I'm so Emma King David, or also I bet you to be the more than a pa, Eddie Ama, Archbishop Duncan Williams, young Pushy video. And so I said, we will now we are past champagne, Papa, Duncan Williams. We concert a polia, the Kata Monsu free, it's remember Kumasi, a bois. Wo concert apolia ye de kata enkatie so efri na vrongo e de bekumase wo kon ba we set apolia ye de kata enkatie so efri nije e ba kumase kwasie hunu wanim tefu se bofro to ade ache so ye ne anam na kufu ado no de beto abontin se obi an donate 100 Ghana cedis se ho an si bi mi afa nkobo National Cathedral and de sika busa na bia and yes, Gabusa Debia. Kwasia penny a boom. What na Ghana, Jiji Ghana for Uncle Lesica, and our dear CC, and you are the same cathedral living out in Cathedral, yes, no the bedding. Cathedral is not the bedding. Kwasia Munti, 2000, we are criminal, papa. Cromfuteti, what is papa kromfutachi amwate se wo abua olumaya wo kan yomo hweniti asase we wona kan ya wo ye kwa champagne papa Duncan Williams wo concert apolia ye de kata monso free esirem ba kumase abua wo concert apolia ye de kata enkatie so efri na vrongo e de ba kumase wo kon ba we set apolia ye de kata enkatie so efri nije eba kumase kwasie hunu wanim tefu se bofro to ade ache so ye ne anam na kufu ado no de beto abontin se obi an donate 100 Ghana cedis se ho an si bi mi afa nkobo National Cathedral and de sika busa na bia enye sika busa na bia kwasia penni abuo hunu what na Ghana Jiji Ghana for Uncle Lesica and our dear CC, you are the same cathedral living out in Cathedral, yes, no the bedding. Cathedral is not the bedding. Kwasia Munti, 2000, we are criminal, papa. Cromfuteti am what is papa. Cromfuteti am what is so. Abua olumaya wo kan yomo hweniti asase we wona kan ya we ye kwa champagne papa Duncan Williams wo concert apolia ye de kata monso free esirem ba kumase abua wo concert apolia ye de kata enkatie so efri na vrongo e de ba kumase wo kon ba we set apolia ye de kata enkatie so efri nije e ba kumase kwasie hunu wanim tefu se bofro to ade ache so
Archbishop Duncan Williams and Abrante Enyana Usupanesano. Bishop. I say no, Omo Medi Omo kakra Facebook for ne YouTube for. Ko yo kasa bi wa comment ba se yakura so yeburu na antitua comment ne chere se nipa we nipa papa to Ghanaians ana wonye nipa papa to Ghanaians. Se kwasia we timi na platform kasa na se won hye hunu suban yakura no. Ampa ya sofo ni bi ye niam ensem fata. Ya sofo ni bi mpe no kore. Asofo ni bi adane politicians asofo asabita fracture. No kura wia won ise o hwehwem na hunu bibi se o mu bi te sa be ka no kura na awia ne kire no asabe obi papa panyin obetima wo ba na ase ne konza tapori a efiri he begu he kwase ehunu wate wasema wo ka nyina uni ade ba akwa papa ni tie na o fem obasa ade we de ma anya ade entino mi ye ni se yanka beboa ni nyina adane atemdidi a wudi sofu panyin na 1 wabra bo nuru no 2 u age nuru no 3 edi ekura no wodi enuru no 4 enimonyam ekura no wodi enuru no 5 ema wa wo ne ba bi watete o maduru no wodi enuru no na atimi kagasa we nyina ache na etena abrochire nti uye oke no edi na obenya fa obuo mo panyin fa obuo ma ne o chen wo ani di akokora ni ani akokora na so aka yomo no dinini ne sura awurade onyankopon eba ne sa sura awurade onyankopon ka ho Leviticus 19:32 na wo ye dia na cheze ne ma ebobo so ebi wo mu sabe tafrache nye wiase na abafua anko ofiri ye video mi ehwe nye wiase na abafua ofiri anko ye video mi ehwe utrini na mi ehun so ye furu no wo kan yo ma akata so ka che panyin na wabobra wo hunu se wanyini na wase wo mpagire na obekata so wo ka che so no aka yo mo odi nkwasi asem awo su kono ma wo shabra bo ase no wagina amana fusi ebe hu so ye ofiri ndi wo kata otiri so Ari ni ejeje bi ni mama nkwasi akasa ahye wo ma sabita fracho okasa sani ope na won kra ho ato wo abrante ro nya we mempopo woni njire panyini tu panyini ne fo se wo ye waja 1 Timothy 5:1 duwaja se wutu ne fo betuma fra no kwasi ampanyini me no kasa bi adon kan wuri ansa bo bra chen wo se batu ntimi nkasa nti abapada dise wo tim ko kacha don kamanya papa na edi natem sa ufri Ghana na koye samle bia me no kasa bia papate enye sene adonka William sitie na brabo abona ankasa bi wontimi nya ne adonka maye ni bi nti eno na check ni nyina ne hunu ko abefa so ni nipa na di nkomo abrabo abona ka akoda dadai oba be pagya ne otim na bi e de amasa bi uni no osie tu akotenam nya hunu sasa bi waye bibi dia mo mo ye besre se ni amo ho de na omo ye na omafa ne se ye wa abrochire ye chi wenye ye osie enye chidi ye ntim mecho banyame nkonkoro becho sa so de yare ne becho no aba okuro mo so de owuo ne becho de du funa bo onim ko befa so obetu nto mu nsia nyanza kakra asam yo ye njeza sabe fani nyina dan atemdidie afutu ade bere ya no pe ya ye tie sabita fracho papa ye me e na wote TV hu so wo tie Ghana me tie ne obi e kan na mahunu ne amaye mabraba ne ade bere no die no won fam firim afutu ade mana no pe e die no won fam firim na de obe ya futu assumption yes sasa no no afa no cheso abeka no kure wo wiase nyina e ba ne se ya obenya sabi ododo ntwe bia mena ka to se abo ndo ka no kure wo abo we de media oye prem no maka ne se ya no woto wo na ye ne de si abeka cheso ye tibo nkoso woni tire omo na nimra ne ho so na ne tiso ne kwa no ye nka nkyere no ne ama wo jimi woto wo no wo jimi ofiri so wo ye adwuma asabi ebi nsida abrati we mre bi nsem obeka tropim so otra ora be ho ada na wazo yesa nemre be so no so e be ka so mra ha ada asam ni nie de be ka so mra na asam ni nie ba ti se fie ntimi ame asam ni nie wo de nyina asante fo me de asam ne de e me ya ma me de mentina fie asam bia ba ya na makuma tuo no wakwa o be besi ye ntudo mu nyina nkwa so nya saa abrochiro post bi beba yasunu krom hene ufiri he osibia me ya akani yasu kedi ko krom wo hene no mfa nsan hyaze o na ye bude pa ko no mfa nsan hye bibia se na afa ukoduru ho na betimi ya ba beka ani asem no o na abo nzo se panyini wo fia eye e de se oto na aso papa ye ko winsani ana maame amobra nti umu no na asem ato ne ebuza so maame we o na abo so mo mbuza ndi o mo mfa ho se o winsan no winsan ye de epezi ehunu maame no no meye na ye firi o na hu se maame hu hia papa o twe wo so abi no onya da ade no se ma ye biza
no so maame wanko be gya ne oye bia di wachi ona ohunu etese ya chewa koto afiase na aso abeba ho ne maame ka bo hu obenya adaje aba ho mo de ama wo aye mu bebre jimi aye yete bia ma sabita frache ye kasa panyi ya nwunu hu sei yeah don ka Williams ayo dai asabi de odo ba wiase ono antima mo brancho se de wo so he ono kura abeka kasa wi akire na ne oni mu abra bo ho hwe ampa wa himfo no sabi ye mpanimfo no ye niam bi wo a ensem fata etom no bi wo so ma no kura pia no mu di sie bra na beka no kire no bie bible no kasa kire no sa de na musua no kura kasa ade na wo yese atembidie bia no etwensa asa panyina fa ade no onim so de to e beto fo no de ato na kura ka dense da bia de ato se beto fo mu wadi watam chehwe dansa obekọ straight aga ntudo onim nyanza se bia de ato beto enya sa na kasa panyina mu obi mu abranti a ye na nimtia wa branti ya na mu obi mu na nimtia mum ye gidifo hweso wo kasem na mum ye gidifo hweso e wo kasemu abrabo pemu ene odom ene gidiem ene ahotiem First Timothy 4:12 ntu kasem no ne papa mu nie King David onya agimi no okay na King de to so asabita frate anka nya din a wase kase pie firi wonu mu nie ohini bia adwene mu do Kristo nya de sa di ni ma wa no de ho adwena kan ho di so ofisi oni bidi a ompedi foforo me mfamfre no ene ye fro wojofo ya ona mo ba bi obi anim se wojofo obi anim se jimi nyina hene no na ne ona mo ba bi ye besra no omunya sa jimi na eboro so na maka chempa pa Duncan Williams so se ni entia nyame me fro masofo ya nokuredi o mo ye nhweso de ma Kristo o mo ye abofo o mo di ya ne awurade ntam obofo pe nokure o mo nya sa asuba no ena ma nkura ne kasa ti o mo no na waye yesi National Cathedral enti onu no ka se yensi ana ko onu na kontabrinsi wa danyan ya the cathedral ne ba dia wan ha onkofo no I'm only asking because na me so eno abedi na tem enti why me na me si yensi why ne abansi yensi National Cathedral why ne say pepe mu be kan say cathedral na ye besi no enye Ghana ni bia sika na mbe kasa ma aban no ewi ase dia yesi afa 2.3 trillion quadrillion sika bia ye Ghana sika ena di kosi dia sika no mani pia wan dia no be ka kire o ese wanya no kwafo we sofo odi e na mu a wo cheche no kure wo si yem fa ye sika na be ye e taxpayers money na so no matom de ye to asem na di ka be kan ne dia so sofo anu kure nim dia o yo sofo mu anu kure nim dia na wonya nhweso na ye nhweso e ma foforo e wo mra ne so die mu efiri se asafo awurade ne bofo ne mo Malaki 2:7 etu ya angel of God na so di entam ya di awurade ntam na di ka ma ya lidaso bi nyina ni age nya alwehemu wo mu se nye ye sika ye wie ye so 1 trillion sika ibu di mu dudududu Ghana sika na di gosi dia na ze first wi ya age na fi so amasabe aban na boye koro no na sa akora be na ne bobadu ade wi so me ma mi tu kwan odi mejawo na ma mbo odi eduro se kom di mi bi apa bi bo ampesie ma me unya hoho a mi so obobo odi ampesie mbebuza aso nya obo odi bi na meti o na fa akra ni wi ase enko so okoti bi abo ampesie ne bo odi asa mpa achode no be ka kire wo what ya sem na zinti e besere etro bi ensem yu ase omususu asofo no wo party sem wo mumu a mi de mi do party mi do enti se nipa ne ba no wo ya ade na nya kro ba se kire ka kire no e ho no wo no wonya bibi die ndo nka e ba se nkra di mo je no mu nya time ma mo because ya mo yi party na free yetirim am ye wuze nshi adam die wo soro enti si ye be di party e che nya scan ye jai ene ye de ye suma urade bi na mo ka kire mo de makota party na tina mu didi a wo ka ni bre ti be strom se nyame na sumo nyame no onim party bia ni onim ye nipa enti o mu titi nipa ye okay God didn't know NDC God you don't know MPP onim PPP onim CPP ni onim say ye nipa a o mu bu man okay that's it is all your software sana also so hunu say minimum MPP minimum NDC odo ye troba metro ma nipa baako but onya ba wie ye nipa ni nti na meto ye sa na afa na akogina sa say odi interest na akocho oye ne anya kura be cover akire abepe quotation atato na obaako nso ba na onde oye ne ye mpo ape quotation de a destroy ni obeye o yesa na afa onso di subi ase say anya atwom ne mi gina fa akumi mi na eba omu eba sa wa anya obofu dwuma no no wadan nipa di papa nso nhwe ni yie na ni monyama wanya o ma politics mesɛ no onko so nkura ni munya ho na danse bo adakoro bewu
Beautiful. All right, I have to go for a quick commercial break, but before then, a couple of messages. Abano, I would love to read about 2 or 3, and then, of course, we will proceed to our third story after the break. I have this one from George Mami that says that, good morning, Koowaa Crew. Good morning to you too. Hope you're doing well. We're doing fantastic. I have this one that says that Reverend Eric Benjamin Jomosi, keep it up to you too. Thank you for watching us. This is from Daniel the Psalmist Brakwe. We say greetings to my wonderful family. Hope you're all doing well. We're great. Yeah. Yvonne Ode says that good morning, Diane, and your entire crew. Yvonne came back to say that we thank God again. We thank God for today again. Thank you. Bonjour, Jolie Diane. Bonjour, La Grande Family. Thank you. Is from our French brother. I have to go for a quick commercial break, and then of course when we come back, Koowaa continues. Please stay with us. We'll be back. You would D4 and you would D4. Or D4 na ya boy you for bad. What is a war for Lumba? Metabo Lidino or no? And then maybe more quote no numa sem simape. Now one who say, Upe baby pa, Upe D4 bido, Akobata noa. You were D4 mu ahodo. Minimo how could how or shabo down for her and they have how be hunina, Moburofo, only be a panabasa swans. And it is a woman say, oh, Yalena na catch ya, or no more baby, I'll better. Na wamo dianie di kosisa wo ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa woni so niema wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewose woko adiji se be wo mrisa bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra your family na ye go akodi awiemfo ba me wo japekuru adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wobedi wodi wonni hweku amese wodi embra anyi achinyi bomoden abra na abedu ha wobehu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wobehu nyame ani monyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. About Abubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it or a control, or prefer yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a bebois, among estate at Tiapo, Yenim Sessica ya, Yenim Fifre Wansam. I was with my Indiana country as some, and more than any Fifre one on a sentinel, who are for me, I'm good now, baby, I sit down. If you only said, yet the blog papa days is meant according. Sabaya or twa, no wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Cotote and Modini Boom at the man so trap, and when you Yamsha and Winsha, a bear. Yamisha, so far number the was and any home
for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota day prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kase and on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se egu so keke na ya hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ni anu nko ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da huro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time bi a open bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number le gu ase no okura se munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa ahomodin wom e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no kurasa wom. To me bomb kwa bini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura. Boa me na ye nka no kura wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese ma bai ofa je ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bia ma na ɔka afɔ kyɛ no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Tina da bia me ka twem se mo mu ni asɔfo na chi. De ani abeku. Anti prophecy no wonyi. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so ye ka bi ama wo so wate. Making sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada. Yakwajen Kratoba live on Koowaa TV. You see me live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. So yeah, live eho. O share na wa share dwumadie ede ama. Many thanks to CJ Fashions Kumasi Amekum for my outfit today. So if you want to look so simple like the way I'm looking, you can call him on 0268 505021. Call him now, and of course Obepambi Eddie Amao Amakoma et me atoyem. Alright, now yeah, cost stories niswa. That story no pay yeah the brew and say abeto ja. Say Joyce Blessing. I said be a son say be a nyado. Nukunu Eddie Joy. Waba bontin Eddie abeto ja say be a son say be a nyado. Trending video. Nana Grada release concerning the fact say Joyce Blessing Otiawa de Asakrano or no or Chimpna Mani video Eddie Koma ne boyfriend your friend say Kwame no wo
obeka ono ne de abetizi na all because na grada ba wanting. I know you all know the story, so I don't want to go back again. Na grada ba wanting be can say oh na sorry oh ya na sisi wa fanya na sorry dan ya oto ye senka ni kunu ebe ye mu adwuma na se be komu papa ya nkom ono agyan na bosom seminar be fa Christo so a papa be di na chi papa no eni na chi video ne ba wanting no just blessing enso ye video bi na no na grada na osusu say just blessing teasing and as a video na oye no or they know if you say ekusie bia enim ni rent no wey ema eye ye mama agrada ebe keka bi e de kire eye just bless man release eye video say ye hwe bedroom video a eye say just blessing e de ababon tina na wanu mo nsase pam wa bruse tam eno ena ni kuna babon tin e ba be clear the eye say bo mame video na oye enye me ena we ye bread mo say old video fine enye me mende kwa me enti se wabo me a embra mi so enti ebehia court enhwe video na ampa Joyce eda so ye meyere because ye ware wo fie ifie yengu aware no odema court nso yeguso e kan asem ne yenwie nti okan won statement nim say ni kuna odaso eye meyere Ghana for me de kwabana adu jemfi me ne kwame video a Joyce oye no wanya mreme oye koma kwame and unum kwame kronso a oye video no e de koma no asem we aya asem dada kaminka bi but what dia be shame say oye video no ma minti ena me ba be san mi ti say enye me ena aye video no e ma me na aye koma kwame ringa na show video no aye ringa ye ware me de show tina wa ware ena yes a video no ti senle se video ye koma kwame pia bonten enka frame ni yiem upem wa bi afiri me nchen a frame ka me mani nti e bia ka metie o ba wo de be hye me say eye me ade joy me matie fo Ghana fo nyina hu say video no enye me wa bumi e sai brami sun o ma Ghana fo nyina hu say ni pa boni ni Joyce video no enye me to management statement me de amame lawyer e be hiem e woko ampa Joyce e da so ye meyere because ye ware wo fie ifie yengu aware no odema court Dave Joy ena yetene kanu claiming say Mama Joyce e da so e na ere yemu no da so ere na yemu na enti we so e ba want to be clear about this. That's my view. Eh radi nyangu bon shira be man ewo enokra o mana dedi be ya so be ware na no ba tie ebiri bi be ba na be kwa akosho o ma na nkra nya o ma na sa ya we nyina wo wafa edit baby o court ye ka ye nwi na wote so ye video ko ma be ma na nam ne so nkra nya wo ba no no mo say ade hye wo say ye wo no ye brewa you have to clear yourself no ambassador video no nkra na oni na wo no sebie son sebie nya do sa be ma no ye koma no ambacho say wasn't stated in the video ewu mi say na ne ma nya ne ma almost say menu mi ni ho ya state say ne ma nya ne ma ba ko enye ne mba bizo no ba tene yatima kakasa we ya kire na wa ye video no so de bro na din a woti ni munye wudin sa yo bi fofora obetima tena se ya say emfa hu ntimi nya no no nkomo ngumani ma se obi e no obetwe sa ade no na se enye ba ko no kro na wo ye na wabodin foforo ya say woni metene na wu bra me pa oni pa bie no even ni nua ba kro to a wonyi o ade no so wo court ye nsa ni wie opene tum na tena se din no anka ho asema e kina no ebe baba betia no ensema o mo kan ya ware no nkomo da court enti eyese papa e ba abonti be ka se yeah okay ya radi nyankopon wo nhyira no so am ya hunu nia e koso eye musa se dan ba wa ware e hye kawa onu kunu nyaaye onye oboni bia utie nia ba ma yi kan ne kawa na na hye no
eso ne wo ho a mo ware mu na sa video ne course ho na wo kunu wo hia obi mpo na wo do no a ka ye kokoro ma de adisie na timi ye video express you feeling I fucking love you me wa ware na sabe you fucking love obi no do do say na wo ma ne otia wade na se a wo mpe na ntimi nya no ma ne nko ekoburu obi a sabe onware wo ho express you feeling say de kire no na ukuru no kura hu obe feel say da ya kasa mema bo adwaman but the bad jama be ma so wale bo adwaman be sa for ya mu obi gidigidi to a certain level say okoye sa video aye ne ayehu sa baba ye woni sa akoma na de tu sa na mo na enye bi what is all cancer men say aware na media me simu say bia obehwe oba onipa bia ohwe oba mpo na ne kondo no wa fone na kuma mu dada na o kan so say ana o ka biom say biara obeja onipa bia so oja na yire no mana warija ya krata media ni amesimu nie sanya adwamamo ntia na obi ja na yira wo say ni pokro wo mo oba na say aware onipa bia so aware ne waja no wonso wasay aware not 2527 okobo we da ho mo so ya Christopher mo na kokobo ne ye mo dia enti ni address ye de meme do ne pa barade bi onya siwie na ho se de sitie na entwa ye kura entwa ye enura na me kan se ne mpanimfo na ha no oba na ye video Ghana fo nya de gina nsawe ne ne ayi no e ma ye kure defend se nsa de nkanya bone eno ntimi nsa ga ne din nti ada na muntimi ne oba ne ntrase hunu se video di kuro obo ma ye hwan dia unim se na asem wo court na mutimi ye letter je se en na be me hu se mo ye good managers adi letter ya be yi ababa ya da nyina di se letter yi ma ya no onom nsan ni kunu na meka hwe video pie so onom so ye fucking love you dia ban dia be ma na mpia mama meka se en ye me na no obom tia na nya me ba mo ko trade ni di shem se ni kunu na no de ma na nya ono ano on tena ho na me ya ne so asem enti managers ne na apura no da me ka so nipa onya asema ne udi kan so wo kire no ubenya problem ayo no a se besi uyi ayo no a so obehye obufuo so obehye unkura no na ye problem no edi so obi ayo ade na waso aje wadan was me kura nkoma poison da sa adwen na ta betena utirim ko no na ate ne first ba so so kire no ka se na aye den jamani nka edumo spirit enti untimi nto aso nya ne abeso ye biem managers ya ha do blessing papa so ofiriwe mu fia on change omo ano na obi aka asem sabi o kan wie ye no mo mfra ne ntrase mo musa aba yesusu sa ye anim gwase de ne yenye na mo nyina mo nhye adwene ka ye den a mo ye sa ka ba ko de adwene beba se edin no obo ye no ne kunu ne de kwamna ono so bo kwame entini enye ne kunu din ka mbe hunu kwam bo so ahye ma de na ye fe am fiti bla ko ba de kwato we di achakura na no ya ma ne kunu ono ne te mi wa so nye ono ye ama ba yi ababa yi adagya nyina di e be ye ama mo na asa nye mamo e kama ne dimanya sa asema ba no afa letter abeto ne ahuzo ni made o eye adwini mu no o so to ne ma ne man sisi hunu se sentrompo na wudidi aporo protective artist na o sentro ni sisi so ama sabeta fracture o na etie no etimi hunu se we di abawom se de mo ye na ma be ma ne be ka we na aye dai se de mo ye na ma be ma ne be ka we na aye dai afi na mo be buga na bra ni su kura ko first one de no obi ni bibi boni bi aka fa ho be na yidie ya ba yidie obi ye no wote be ne de se gospel artist ni kunute o ma wo mienu yase ba akonya be ma ne ba okoye de na ba akonya be ma ne ba no ya asem da ho etozi tu one be ma ne tie nyina wotimi ye video so odo obi ese ne be ma ne kanya ya no kure ti asem na wo court no kwa mukura mo prove adanse a wa be kwa kwosore ati ababa no je be se mani just se ne ma bi wo mo ya o mo nyinu wo mienu ene o wie na ga na to forma wo be sign ni pa foforo no wa ja no wa wo no aba be ha no na bra bom timituo mi nyasema ya mempeso obi kumbi mami o wa wo ko aduru pempenso obi na hu sa ha be hi obi a no de ona wo kofre no na wa chia ne wonka na mo adanse odi be mo obi a woni idea no abegina wachi no abegye chinye bi de wakoto amanem ndiye besre managers ne mo mani na o na ekoyi firi ho a no mo toto ne ma yi asemba o mo to mbo ntrase no mo no mo siko no mo se sei anase sei enete na joy so mesre no da bia me kase yemfa ahumobro nwale mesi suminim nyumto we na ma na jimi o we na ma miska kakra o nti we de me ne ma ade ntene abrawo no ekena ubedrum pempenso na opena ohia ne awodo na oboze de ohawo brawo ka che nipa no stress papa me da asese wo boa me odo de me ni bi sei ma ka uduru we betima selete be ma wo pe esa na be sei wudi
Udu ho wie na fe wo ye Yesu bi se ya na ebe se wudi. But me de all the same no me kan da bi ase ne vim ne na ni monyam ekura ne de. Me nyini se we be pepa no. Wo hye ne sapo mu nso no onya collections wa brabom no ntimi nkɔ nanim. Unim se wo we nyina da ho. Agrada aka keto bi a wo sere no. On ya na wi ase nche. No sa no na de nsɛm abayi. Tina da na me kana na mo se ni kwa asa me kan se asa me kan se agrada di ka ye but wo kan wa no tuma ka we nyina twam. Ya wade bi oto tamfo o mesere oba mu na ye ode. Because awurade atua ne kama no yi wani na ato ba bi di no nipa nyina hu se wasere hu se na koye ba akwasiri bi asoli bi agua ma so da bi so abuo se de ndi akeka we a ehye no nso de akoyi ne oho nyina na nkaga na anim abai ese woni no wane betia no emuaye boko sanka ni bre na sam dendin so ehanya abufuo eti asam no ya de na de abufuo akohanya bibi bebredi aba no ntu jama ne koya maami wa yabo nsa wano watuwe nipa amana so da mu a wonfa ho watuwe won to nwumbi ono ne de yan se ba bia ni TV oda se nipa ba ono TV ni go advert kronta on sheda nya bi on fasa an yema nya go wabu nipa nya ne obenya wie we bia me no de ne yedidi won ya nyamedi ma no enti za wo mom kodi na chi na so kan kota da bia oba ha no oto watuwe ni atu ni nyina won se na ni awu obetra se oza asre he esa ni asabe adwen na tepen ti sa ni boni ni didi na ofisa ni eme kura onya strong wa ye nga ye ho wone ho wo fa ne so aboda no ma ne ko ugoye yo de be nyina ba yi na de de na aba ti ebe stress Joyce nso onya sa collection ye obi a ne kan wa ye fi no ye obi wa ama ne mfa ne busuo nko agrada atikuro mai so start so kan wa se na ase wo mfi ese nya Ghana kakra bi agimi a obi anim so nka no kore omo nko fa asam no mfa mesoli nti anya we ba akoye no review ni ama bebira na de otan brew na fe osu benya tan abeka ne ho na ne na beyepe ti masra ne sam no se we nyina akoda ohunu ne niam toto na nya asumdie mfama no na ma dwe nkyere. Alright, the final story no emro ne mama kwanya na mo so momrem story abeto dwa ene say aposiphobia yachi wo mo se wo mo air transport marijuana na no enam so ema abrantia e friend of Kelvin Taylor also no dey odi blame ni nyina e my GP yen share video na emra I don't know, yes, I know. Video no, master. Me video no. Police officer, who you say? Huh? Police officer, who you say? We must stop that. Policeman, we must stop that. Huh? Let me stop that. Policeman. Huh? Yeah, they want a Chicano. Huh? No, Chicano. Huh? Policeman. As a police officer, policeman. Master, what's the no? Sorry, move. Sorry, when you're going to call. Hello, Agman. Can an accident or no money near upon an accident? Move ahead. Police. I don't know, yes, sir. I don't know, yes, sir. Don't know, yes, sir. Video no, master. Me video no. Huh? Police officer, who you say? Huh? Police officer, who you say? We must stop that. Policeman, we must stop that. Huh? We must stop that. Policeman. Huh? Yeah, they want a Chicano. Huh? No, Chicano. Huh? Policeman. As a police officer, policeman. Master, what's the no? Sorry, move. Sorry, when you're going to call. Hello, Agman. Can an accident or no money near upon an accident? Move ahead. Police. Bame. Huh? Okay. Ghana police under down Paris, still down Paris at post. What Jimmy? These boys you are seeing shooting people and fooling around, they are all MPP boys. So, and your Delta Force of one of the Indian police, down Paris knows. Now the police council, what's their job?
it is any penny for Fabium. So no in Ghana ni penny be to throw an open letter to the president and say sack the IGP. Hey, it is here there in penny for you number than Jimmy for. Hello, Agman. Kevin Taylor and it's in Kano. Bishop. I am quasi a casa say. The penny binya and penny for you and so and no na na da to be an fast mountain china send this in the waso not the same thing the no be ntimi anka we a na ya bedi watam what you say na o ma ba no ma bedi watam si aponti obi wa ba bi breso na sabita frata ne ma wo ye enko yi a na no cheze sebe o mo ponti na hyehyɛ ho na se den ye wo kurom ha kuro ya mu ne ye wo na papa ye obobo aben na mo frɛ ne sɛ Avarijan, ayi na ponti no Rollins penso. Ne ponti Avarijan. O traso. Tama mo kokko nya na ye na breso. Sa. Eno so ye nkanche mo se mo party na unity. Sa politi ayi na na metan no. Asama ba sai ne yetriti ne akoya nim. IGP na atoso. We na ekoso. That be e be ya bodi di akeka di account. E di we na fa wo na esi form. Obetu ne fo na akọ. Na mpanifo adi bintimi nya we yesipen wontimi nkawe ada na muntimi mfa ya no wadwe nche no wa ye free na waka so obi na so nya panyin ni bi o ka so man ni ntie du so ba ya wan ka hwi ya wo so so ukoi nti wan na nkoka wo de usuro na wan na nka ndi oni aben wan na nka so oni aben omo se su ba ne de kro ni nya feda obi ya de ma ni mfili sa se wunni na fanti na wo kan sa ba manim filisa ade a waye no na enye ene ye pese yeye ne ye kore anim ba de be politics first a oto no oti o so okay wo so ye wo de o mfamu ababia ti ye to politics ne kune aban bi oti bi enya to aba wi amane wi a so otoma no wan to amane ye waban nti ye force no waye ne ma ye hia na aboa ye temamufo ba mo de be politics a de o so ye bibi o ye se be favor ne nkofo kuro ni ntimi nya feda sa sabi Jimmy suye ti asue e na ma kro ni ye feda no emrantie so saa na tuomfo na onwene adwen pa tika go ya brantie wo futuo ne de ma dwena adwen pa ya politics adwene ne dwene na dwene se Titus 2 says dwene se Ghana ye wo man Ghana ye fa be ye de amawo and the MPP government ya ye okrom bu ase kwan dia de no de o ma meka wotia na ne buase kwan tie no sabita frate no obi ko wose ba ho a na ne kwan tie no mtimi ko ba no krade ye krusi no wotia sam na se ayo wo papa kura sa tra ne ba de ya so na to ara kanti mu ma ha ye ho kura nyina tutu omodi ama wotia sam na se etu oba fight sa ne ma no ye papa ne wanka ka wo ba ya oken na do pa waba ye kwan de ama nyame nsha ba we de ado na no nko ade ni ehunu se wusiesie ni wase kuro ni nyefe yesiesie ma party kan bo aso kwan ne da MPP for ye on be se nkofo hu se MPP for ye na ye kwan na ma na kama asphalt da kwan pa we nkwa de mebo mi se ama MPP obi anka se obi anka se ni na me ko bo ase mitimi ko fa be kwai 2 hours na me nu because kwan ne ye me so me sam de me ka be fa to be drew awia kwantan ma fa be kwai na ma ko fa asokwa junction kwa tin na ha to do nka o kwa na tra west 30 minutes abra kwa yo me soka mu sezia 1 na 30 minutes kama eno ya wonka o ni pa ya sa anya fe ni apa no no na me mpe wo sa o mu politics ni hu abana ma nto ama so anya me ka jo sa nya ya me bom se mama o me to ma o anya me ka jo sa nya ya me bom se mama o because ne wunya ne mfa mre me ni ndiam tuma se minim se obetima ye ti se na untimi nyaade na men kancheo wetima ye so ade na men mo abaso we na wo se kaga na fo adum ye gya se bigimi tono kure enton Kevin tonyansa ani atnatene ani hunumu nso se nyansa wetima to bi kura atnatene ni hunumu a ka ba ye obetnetene omo no nya hunumu so wa ye bi ene bi so nya ti ne nya ne address ne ye mo na baso ka mekeka ne aka ye aya be dia nim gwazi ano pe wo over o sa no nya de onya sa de na mo ano simple e kira bi be ba no nya chance na so be ye bi ye be refill sam no be pani bo za fi wasa jama aka se ye de bi na Kennedy ye no o ye so pe president dey say the Kennedy wa hu se o woto nation ye de kasa pa wa hu ja de Ghana fo de be refill you go wa ye pen se yan fa refill ko wa ye di na fe de nipa so be twa bo
wotimi nka because why you be pen wonya asa suba no yemfa ntekyere oman no yensa nya fe na ya mawie ka me so yenka bi nche dampale the IGP me am wo fa asem na nidiem yesi ni mo antimu a tetontoma said your page adwuma ne said ye wiye wo ye nu na ni so ma me yada ne kama a school foi ensem yesi so ba fire commander be de akire afaya nkofo bu asante regional so mo gotre fie ye hwem ye from although anya omo hwe kwara eno keke ne ye hunhuna and it fantastic ma bona baso ho wan kam ya ye se aposifo ankasa ho ba asem a so wo take bold decision ho odin ma no nkofo ya omo ye akromfo ya tuom buru van so wan fu e ho nsem ngunguna e besi ne antebe ne wo wu ni so yo ba tan bi ba ba hwere ne kwa as an IGP we don't hear anything from you ye nyina eto yes you will trust wo mu ye jiwudi ye bu ye respect wo said you start wo na ye fe na afa di aba ne sei afutuo be na onya ye ho amu na ehunehuna dia na ate no wasum anti o ma ne ma akoto boko sa no na ye dia no to nchen a ye ntie ne yesie obi timi to wi keke ne akwakye session se 10 years mimi kro mi mfichire ye che papa bi no ye forest ne ba ye ma ne 10 years papa wura mbia amfa papa ni wu ni ba na ma ye ni bi akura no ko yare twire wo prison wo wa ne afreso wo twa ye na to hospital no to ne sad na batum e ma ni twa ne 10 years e ba oba na ne papa wu ne bra panyina wu sai ye ni nyino ntima nko bi akura so wo pa na ne papa ne praza krokro ni timude ntikura no di sua saade no papa pen ba na sem so ni bo ne ya wo ye no eno kura ka bi na papa ni wu ye because ne man ye for but sa ne baba man nko ade di ya beda man no kura but nyefe wo ye be na ese nyefe I know, this not it. Drone ya didn't na branche tia yi sabita frache o ko prison by and check cry yi ni sha dan chesa no ba ya ne papa wu adwene ho ama ne papa na adwene ho wu because ne ba na okosran so kono ne ba na ya papa ne okay forest ni o panyini papa ne di wi Mr. Apia go so obi anim o wi ni be yentima ma yi na create ne yesu wo super am go san ga ni papa wu na wo su se o ma ne me ni papa furu ni keke ya mana ma hey ya mana mo wanum wi nti ya kwachi ni nti ya jeli no 10 good years na we de obi atechire pass that is me he jeli ya de ba ma no just se me sia ye mpanyifo bi kro me kwa kwadam me he me tia me he jeli pa ya de ba ma sa ni pa wa techi na de ma sa na ye nyina ye hunu ye no ekola kasia ne ma ana nyame on pebone unzo atrabeli aso sa ya nche no se police atade hye no oduru amugina ya mba hu uniform ne hye no terms ni nyina aso onim oduru a okola sa Manchester on top sir permission to release myself sir was the carry on was your own boy sir wawie dian ko hetro so ade de nam no de ko nyame na ye na dum no konya accident ena wona e ko mofuom ni ade ko bo accident ni ye ko ya pass da ho no mse de ade ade de om ko fa adade wu ma wi bebe jafe no nya omo bombo bi no mo video yesa we kran ke nte se ne yonko police for na che no kwa kom de besie adi sika kakra ne ade no makata so IGP sade se ye hintaw na ne nyame adaw ma kwa bedaw se ya o actions will tell us that you don't support them but unya bibi pa bi nyina so ntina adade e ba 4 days nie onka he enti IGP kasa wo ho dia ba magana fo na filise ase wo ba bia wo kakọ ni ba bia wo nkanko tinia wo mu ade bi bia bon ja ba kasa fi bia mana tia enso sabi na nko ani moduru kama na ade na baba ba ye bibia wo ti mesira no onfa ne nansi fo na Ghana de ma position a ye de how na aso wo this one no anya principal person to serve they will control the leadership that you have leadership qualities ni ade amount omo no ba control the amount because chira benya pani bi office we de makura mesrewa benya no office we de me enche no we benya no office momo mkobu no oboze de bi asem ko fu adwene na ade ye aduma that is bad yeah and mama yada ko fibu ache oba Sante region hey papa fibu ache na ayo hene na se wakura ye chire na abesra na ufrantuma wura office was na namba chompeja mu kaka ubi ya no ma na boys na be ka acho ze ka yen so nko wuro ntuma no mra ko ntuma ni frade a be ma omu aye don't even kan opese waka kire woncho ti ko wuro ntuma na shefi atade bra oyo hene be ko akufra ko fata ade aba na opese ode ade ni di wa yi hene na firim wow what you asem na say sometimes when sin kete wa abrabo man ne kura untimi na ya adwuma yen ka bi njao wo fi obi be fro we ma asem de be ya mu ntwa so yen ka bi da we be ya mu ntwa so
Afanya adwuma mu kra o baby a obi okọ na obi ye adwuma enipa ne ye bone a osemene ne ye fine enoma bi a wa ya che me chontimi nka enso onu anni mu ne tim se ade anipa ya ye enye enso so obi na no aka che no ne de o de wada obi control sa na wabrabo ne ye you should be bold ni ade ne tie no ntimi nya sari tie otodia ne ma no ntobie ma mo mfa na duane yes one ma ba bi da wontu wo koda abonte wunwu simple ne nkwan ne first person wa hozo wa abonte pen wan sua brabo ne sa no wa mo ankwa da bia no wo be ya akura wa fofo eso ma aduane di pa mesma mo aduane di ya brabo na ba miskape ya mesma ma oskape na ne adamfo na wonya bibi ma ne da bibi ma ne da at least wo bi kro di tro bi support ka yes wo do ebi so kra nka wo kon wani wachi kra nka wuntimi nye aduane di pa refi yes sana asem ne tie edi yebesre yebesre ni die ma gibi o fa ni ani die kwan so se de o starting no fan sa akowie na djuma yesini wo hwetwa ne se eni akatia obegina akodro wie onipa bia so wo sade bim na wugina kwasi awie no no obegye no wo na awurade gye wo Matthew 24:13 ndi agibi quotation no Matthew 24:30 ya kenkan na bia anya fan police man bi hwe akomada ya chia no se o machi police ni no o machi no thank you oh that's T4 judgment no me de anya tun de so obi aye judgment in say yenya chine de judgment na beba 40 years na mo de be man judgment is definitely ya chine de beba but yema no more than you know 40 50 bi o show man 50 years o metum di ama eh na o so niam we nam koma ne tan ge nye nton wi that time de ge gakotwa eh dan my lines are open now so you can give me a call. Let's go. Your contribution is so much welcome. So I have 20 good minutes to go until obeti me afre more the messages by and so let's see if I can take about 2 or 3 way na share the so ya fast da enfama odifo na na yebo ajape kro pase oba odi shebia na adwene mu ka no ye ne no mabasa basa hina na waye krado se obeye wono mo ebotitru enyanka ekra form obro hina no momfa wono mo emeda no na omwa wo mo the numbers na go screen so no mfa na ona na kasa na chese bibia ai kama home estate and block factory. Just call them on the numbers on the screen, and then of course one ebeye omwa so pedan ato so pedan arenti so pastor say ato ni na no fadan home estate and block factory na one mo entimi emwa wo e wadaro ma odu atenga junction one money kuma with TV and na e wadai baakum so call them now or probably come here and they're going to support you now one so no wakuma etimi ato yem wunya asase na bosese ba ko mienu bi si so a abrebia no ema omu eyedu enumyam no so no say na a crowd and to call them now yeah live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Sam Darko's initiative and Sam Darko's TV so no yeah live ewo eho CJ Fashions Kumasi Amekome and na share me atade anopai the number is 0268 505021. When you call him, all your local fabric clothing or bed designer at the amount. If you want to become a great fashion designer, so and also no. Oklahoma 3 years duration course or the ebemount no about be fashion designer mampa so call him on 0268 505021 and talk to CJ Fashions who draw me come Asha from Junction and a billboard no is the opposite or Danny Sport enter for Papa Lens Shrub and Afi Vanyo Pub eho and Obehono. My lines are activated and say Obetime Afre. Now audio contributions Eddie Abba. I have this one that says Diane good morning, of course watching you live inside the Tempa. I love the show, greetings to offer. Alright, yeah Joe, so next time for within fashimu na yehu enipa or the message no bam. Hi Diane, good morning. At least say hi to me. Okay, hi to you. Hello, good morning. Good morning, my dear. Mpacho, my into. Pacho, ma no so kakra na into. Yenko, odo. Me pacho yo, he na ba yenko.
Okay. Okay. Yeah, that's it for contribution. Hello, good morning. Good morning, Papa. Amen. Radio Mind. No. MDF for Mamutu, my idea. Now, you're quite anymore. And a crap. You're walking here, or was acquainted. And now, here, mountain, as I'm quite. The 1 hour 12 minutes, you could do I am free. Wow, you could find me. On your baby. And only me. No son and this career cathedral living. What is it? What was me, Yenna? You're queer. It's your Yenna make a horse. Yeah, can you tell the fear pin is again? Yes, I do. And you'll be a pound piano more to more busy. Oh, sorry, one look at the category said it to what them. Have you seen that antiquarian? Come to Job. There's anti-phone thing in training. No problem to just open so quickly. Me and she did this. Oh, yes, yes, we just to talk. Now we share before Ankasa. Zadia, we learn what I say is continuously over. Yes, I now. Which are going to be no 10 billion editions in there. What would you do? And can I to more? Is continuous. And then 20 is our account. That's your for pizza for contribution. Also, with me joining. I have a caller. Hello, good morning. I really want to video. Then about what you know. I will keep my son. I don't have them. I can come on with you. What was under 5? They didn't come in here. And I'm about to pay the quarantine, and I could be what you can say, well, I could do. Committed I ain't gonna pay out. Now, move to North Lumba. I never do mine. To put it in the corner of the quarantine to feed. And I answer with feeding for I'm my, I say my Ghana man, now. Every my chairman will push or the choir dog. Naminsia, Minia, Pablawan, also I not want that. And I had the old cat over the fire, over the fire. Now I can make and say, I am again, I'm doing out. Because man, or buy a set of the or it's at all in money. That's I forget it. I put it for after my day, you can answer him. Because I was police in the panel, was somehow I had the 5-4 voice for Luby, my so much and I. You be a 10 minutes, your mouth going down. The Domoko court could delete Uncle. Now, our police in the Canary and the years for a Danky, sir. The moment, sir. Because the Diane, I push for real more silver ones in Tinomoshi. To the master required Dampali, which here the Irish go candidate. Because it's the money bear and a the channel. Then I. Now, police within that time for Ghana, I was an at the same time.
I think it was a jacket here. It is a voice in this sorry now. It's just a don't we any voice and don't we any police in the dimension. And I see I said, I'm going to never see a can say, well, Bob is still in the jet. A dear way, what got Ghana or the Ghana telephone, a moment for Mr. Lake, the Pocket and Seno. I'm going to meet them. Made us to my power. I'll put it out on the Switzerland, then I'll keep a journal. All right. I have a caller here. Hello, good morning. Good morning, Abada. Although, now I want to say, I don't know if I want to let you say. yeah, Danyamia say, who's in the cafe of fire? Abadom. It's having a national cafe to see another 5 for you. No, my dear Mrs. Circle, you are quite down of her wife, no, me heard TV, and I'm a Kai Bible, when young sensitive and ready soon. The offer can I again, your man again for my body be clear. Then I say, my man can't or him baby as some cat. As a move to full. Now penny na or book na if you didn't time to see so. Now would be penny, sending quasia, na some and whom my sibra, a bassa and yanati nipana or canasa monchina. Why you don't want to cut and the best of my games or more by a home. Omono manobu onoma ye befe mokutu na okasasia ne ba sa enkwara ide ekire no yen so yen ka de asem ena ye nua ba joy blessing so memma no unit 27 say on kinkan no onhye no so no onhye no de e ba ne obi a be ka de ope but e bia ono ne nim de oye ena ento won so a mpenimfo senda so on kan sa situation no onfa entise no ho were na yen hwe ye nua police ni ye wadene ye wo akoma bi e betiri bi aye police juma soldier juma fire service juma nanso ye mfa e bi ni pa odi wi command e kura ye pani pa wo foma no ye pani pa e bi aye fa juma kura no boa no pani bi ye so ne safa ndi e ba so be ye juma ma no na ya soldier fo ne police fo ne bi no ye respect atade na ye bi atade no eye o mani nyina na pam na edi tumi nyina na ahyo ese hankofu ikura na se duru ba bi na ye ni edugu sa o duru kura ntumi enyera because of tumi o mani di ahye munti na so o respect atade we na de atade we ahye e de koton ria enwo sunsun so na nsa atiti o sa e de moje enyunu no the best stress e o mo wa kuma pa na ya yemfo o modwuma ene obi o no ma o tese o de ewure mkura konfo ate ewure m na onko chase no kura o ti krum ye wo no dadaba e de no o koye adwuma obusu ne emfa o mo betimi ya ne afa protocol we wan we ohini we damn I'm saying see no be mere Kevin Shroud also all the way from Bekwai. Mama, I want to say I'm quite here. Hey yo, akwa kenu e. Nyamra do akwa kenu. Oh, nyamra do mo pala soma. Nko ni Francis ku am left me kaswa. Kaswa. Medical frame Benzema. Oh, medawase. What in the bobo. Medawase. Medawase. Ibi do solum bare. Of anu kudi ozo. Medawase don. Nyami ira o. Obozo chai. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sweetie. Pacho, we didn't baby afraid me free. Because I'm free. I thought I might. Pacho ain't you. Yeah, just so. Sana hana mono. Only 2 minutes. Oh, let me Yama, I've been there. I'm not better. There's a woman instead of Juma. And the police is Papa. I first a politician to do it. Who don't know vision? The kind of lawyer. I'm very saloon that here we get in our 2 minutes. The summer was to say the same more. Mr. Bassa, you are here to kill them or my name.
yes sika ma ga na bi ti da ma se obi ti yes so that's it now all I do munye kakra fache hello good morning my dear Mudindi kofi komuni esi katwa ubari akra. Mpacho kofi mpacho enti yo. Wasta mwana mepesa me fasi akwa siba. Okay. Bara we tikurumu hano mo no. Se tikure mreni. Onto na wajine mi. Na hudi kan tanka wa bara na won kan wan wo na kwala wo ye na duma ana abeka wasta. Udi papa tam. Ghana mpanyinfo bebree ntumi tiri baabi ɛna wankasa akɔpra mɛtumi ɛna ntumi bi esira banti nka wokɔbɔ bia ɔsɛ ekurom ɔfɔ na ɔmo ayɛ adeɛ paa ɔmo ayɛ adeɛ wogya nika wɔgya na efi kurom ɔntena ha ɛne bi ase bi esire ba lukura deɛ ɛnyɛ ndɛ wo ayi bɛɛ some years back ɛna wankasa wokuna ɔro no wale yɛ ɛdu adegya ne adeɛ ɛbɛfo abɔnten wo wɔne bi ato wɔn mu kura ɛnyɛ ndɛ wɔyɛ obi a ɔnyɛ bɛyifo ankasa abɛkɔ wakana no ato ndadaada. Thank you so much for contribution. 6 more minutes for me to go. Hello, good morning. Hello, good morning, madam. Hi, darling. Yeah, Joso. When you know me, I say because you know very much. All right. If I saw most of you, let me be a modimano. Mama, me and my young Mr. Anyway, my mama didn't get me 50 room here. Yeah, the attorney said. For my name, you need update. This is some population. Oh, I told you, yes, you need population of prison. And I don't think that you must have more access to court system, prison prison admin. The need is more like because who are quite the cosmetic to be done. And then, you need to say, I'm a more Muslim, a visa and umbrella. Because we need to say, any prison officers or link and any person who link. And to say, as to which, how many population of prisoners do we have in Ghana now? Yeah. More than what can we do? I mean, update no. See, I do because to say, I'm to me. Madam, you need to say, you so I'm in the yard. Yeah, 1 minute for that. Maybe I say, be shaman. Yes, the program of show you. My name is here. Mepacho ye dasi pa watching SCBB so meda wasi bebre Yankopon on shroud. You can also be part of this show. I have 5 minutes to go na wasem so I know say we're going to do that day in day out the chenko for the omokoda. So probably if we don't go there today we'll have to go there because the Yanyanisa won't be able to know the number of prisoners that we have probably in Kumasi Central Prisons or Ashtown or Menchia or but I think say Ibitwana more I have a caller, right? Hello? Hello? Okay. Will be my share WhatsApp. Do I have WhatsApp messages? MCR if none of them, if I don't have any, and then I don't know. Okay. Bishop. Yeah, you're going to get when you only be and would see you. Beneza dako ya dom so for chief mechomo go so my hand na kwesi bo so mpra just on na na e ma wache ya me ma me akosi ajamfo a chia ne mbra panyi ko die bo a me no we die oh I feel I kona hello okay hello good morning good morning odo we dey am room quickly yanko good morning ya jo so dey yanko apu yanko pardon you got a program I don't know I don't want to myself. Now it's Palumba. For Palumba, I don't want to find out but yeah, you are the quotation the counter. I'm a Miss Leno. You can go on come on, no, so for top of them, the Avaka and the bonnet, the Avaka, the bonnet, the Adapa. They said they take your project. Yes, Jacob Shroud. Bishop Yanko. Diane, a doom bishop, Rich condos, yes, rich condos. Yeah, watching. Dr. Epidania Cosra, Radinanko, Winshan, Coffee Job International Contractor, Mr. Yabua, Papa Usbam Paso HAB, Papa, you're watching. Shanepa,
I will be your same Nebiano party and Pejana Bassa. Original look my Techima, see I'm in Chowman. So look my member. My darling. Auntie. Yeah, cool. Policeman be an opedi or share our commander. The policeman. Yet Radian goes in shroud. Set up no pedi or share. Go for 2-4. Oh, fully grown carpenter. All right. I have this message. Let me read it quickly. Nothing. No. Yeah. Sorry. So I have 3 minutes to go. Offer, you are too much. From now on, I will call you King Solomon. Wisdom, Pani. You went by saying that God bless you and your sweet Diane. Wunya ba achedie mami complex yedamu ase. I think say medibisi. Insra Enkoma Odi for na ebo ajape krom yeda wase bebre. Insra Enkoma home estate and block factory yeda wase bebre. Sanso and CJ Fashions. Kumasi amekom ora kwame asamoa and any team wonom and share me atade anope. So if you want a very beautiful local fabric clothing, all designs, always say you customize your crowd mama. First CJ Fashions was 0268505021. Now on design be a mouth. Or I may come Ash FM Junction and a billboard no see opposite or Danny Sports and for Papa Lens Rap and then of course Vanyo Pub. That's where you're going to see CJ Fashions. Call him and of course Obebo Ama IFA all events, all locations. Me did Diane doing a mincha me mama Kate or Boise, Mammy Yankopo Unsra Bibre. Now me find just son or encoma all the teachers. One ewo AGA school, yes, my school. Yada wa say Moshe Yamano, my FFF, Yankupo Instramunina from KG1, KG2, Obia Yachamo, especially Madame Akasi Yamawachi, the headmistress Yankupo Instrau. Executive producer for the show, Ora Samdakos. Me director, Ochunozo, Sanso, and famous. And in India, Oman, so a boy, a chidom, ewo MCR. Prophet 1, Baba, do 2, Yakramo, until tomorrow morning. Meet me at 10 a.m. El Kumasi 104.1. I'm for Kumasi Power mid morning and for Embesimo. Bye. Homo.